Ja bih baš htjela znati zakaj se ti Amerikanci toliko napuhavaju sa tom televizijskom serijom Dynasty ili kako se zove Carringtoni. Neko da mi nemamo Carringtona na svakom koraku. Morti se ne zoveju Carringtoni, nek se zoveju drugče, direktoni ili tak neka, ali tu su. I veli tata Blake Carrington, posmucal se malo oko sekretarice Crystal i odvaju oženil. Komu je kriv? Naši se Carringtoni posmucaju oko 20 sekretarica, pa je otpustiju i nove. Tak se dela. Ja veli, ali sin od Blakea radi kod njega u poduzeću, a sin od naše Carringtona radi i njegova žena i sestra i mama i baka i dida i stric i svastika i još se čekaju 4 mjesta za unuke kaj se nisu rodili. Da, i svi su u savjetima i upravama. To su Carringtoni. Ja si vidla veli vilurdu kakvu ima. Pa takve vilurde, ove hacijende, stančuge, ima svaki drugi naš čovjek kaj je dobil dugoročni beskamatni zajam pa je napravil dvorac, ne? Pa nije to za meriti. I veli, on ima avion pa se vozi, imaju i naši Carringtoni. Samo momentalno nema benzina pa su prizemljeni, jel? Ali tu je. Kaže, a njemu su zaustavili brodove pune nafte u stranim lukama. Rekao, a našima su zaustavili brodove prazne u stranim lukama, pa se mi s tim ne pušemo. Tata Carrington ima svoj regbi klub i može ga prodati. A naš svaki tata Carrington ima svoj nogometni klub, samo je on pametniji, ne prodaje ga, jer ga može prodati samo jedan puta. To se dela mudrije. Svaku nedelju se može prodati rezultat i utakmica. To ti su Carringtoni. Jedina razlika između američkih Carringtona i naši je ta kaj se to američko igra na televiziji, a naši Carringtoni igraju u životu. A život je jedna čudna vrteška. Život je zapravo valcer. Tamburaški, sa velikim tamburama, slavonski bećari, Hićo, Slabinac. Jer ti znaš ono, imaš kuću, vrati stan, imaš zemlju, vrati državno namještenje, imaš vikendicu, vrati zajam, imaš svoju olovku, vrati moju, a sad mi posodi malo asamblej, da samo počnem, a ti buš nastaviti. Plaćam učenkovima. Godina je stara prošla, nova nam je opet došla. Jedna dođe, druga prođe, sve ti ona isto dođe. Nikad nije dosta para, nikad dosta honorara da napuniš buđelara. Školarina, pacarina, psetarina, članarina, zemljarina, zrakarina, vodarina, depozitarina, ajde vraže, ti te traže. I to visoku školu pjevanja i sad idem u Milansku štalu na studiranje, pevaću Turandot. Puno košta, ali susedi skupili, pa kaj košta. Ja sam se podkožila vala kapulu od pokile i kil kruva i masti i sad ka punen kizmaj. Ne samo na van, nego i na unutra. Nema toga, krepali svi virusi, bakterije i pazariti u meni. Ne brine mene promjena zakona o uvoznim lijekovima, brine mene nešto drugo. A jadna ti sa majko moja, piše me ono sirota moja komšija, onaj mane moj, on je i daljnja rodbina, baba Ikača, aj na općinu, aj odgovornim drugovima, raspitaj se što bi ja napravio sad nakon 20 godina dirinčenja u Njemačkoj, veli ja sam sam u dilemi, čak sam kaže došao u trilemu, ili bi ostao dalje do smrti veli i tukat je novce, marke, u banku njihovu, ali od dice napravija žvapske janjčare. Ili bi, kaže, vrnija sa svim markima, uvalio je u našu banku, pa svaki mjesec iša po vreću dinara, kamatnije, pa lijepo kad trut, od birtije prst uvo pa piva, jalaj, voli im kako čela zuji, ili bi, kaže baba Ikača, što be najrađe volija, ulupa sve ove marke u jednu najbolju mašineriju za otvort pekaru, pa peka odličan kruh, pa radija, pa se mučija, pa i porez plaća i sve, samo da pravim dobar kruh. A mane bija vajik naivac pekar, talentiran, ono što se kaže. Kod ide, uvijek u peku gleda, ne valja vam ovo, ođe malo ovoga, ovaj se treba bolje
A kad je bija momak, isto pekarski ima smisa, sve cure za mjesija, od svoje Ane Perec napravije. Ja sam njemu sada što raspitala se ovdje, tamo, ovdje, što bi napravio i kako bi. Ja znam da bi on dobar kruh peka, ali bi bija konkurencija društvenom sektoru koji peču mljeckav i jednoličan i skup. A on bi pekar dobar i raznovrsan, pa još ne daju, stisli. Nije se još vrijeme nadiglo da baš svi otvaraju malu privredu, to se više sad priča i govori. Tako sam ja i rekla, ustrpi se, ne laje pas rad sjela, već rad sebe, bija bi mu konkurencija. Ali moj mane rekao, ti javi to i Peri da je tako s njegovom siranom, Jovi sa njegovom plantažom, ali će doći vrijeme. I do sad je orlo, nije svakog uprkno pogodilo, neki su otvorili, pa ćeš valja i ti. Moj mane, a sad je nova godina, vratimo se mi pismi. Pisma nas je rodila, pisma nas je bodrila, pisma nas je vodila, pisma će nas valja i pozdravljam sve televizijske pretplatnike svih klasa, od onih s velikim kolornim ekranom iz inostranstva, preko onih s malim našim domaćim crno-belim, do onih koji uopće nemaju televizora, nego program gledaju putem svojih delegata na daljinsko upravljanje. Ne lovi mi noge, nisam ja show zvezda, ne? Ak mi nekaj z nogama hoćete napraviti, pustite mi grijanje, zebe me dole u bazi. A kad baza nije zadovoljna, ne mrem gore kreirati. Ta glavu, da, tu radi. Kaj? Nam je velika glava. Pa hvala na pitanju. Glava mi je po jusu, mora biti velika. Čitam ja u novinama da po glavi stanovnika pada $1000 duga. Bu mi još ovaka. Ne bu mi uopće u ekran došla, samo nos. Da našnjopam kaj se događa. Pa, ja moram ispričati da nemam frizuru, večeras je svečani dan, ja sam htjela uradi sam, ali mi je rok pobegal. Lijepo sam se htjela onu novogodišnju, same sarme po glavi pa da mi dura 14 dana, ne, ali nisam, a frizeru više ne idem, ne, skupo je 100.000 arki. 10 puta 10 crvenih krampusa moraš hititi za frizuru da bi ko krampus van izašao, ne. Uopće sam pitala frizerku Miciku, jel se uopće ko dolazi više frizirati? Joj, veli Marica, pa dolazi ljudi. Pankeri, rokeri, oni tražeju konjsku grivu ili konjski rep, rekao, a tata se ritne zlovom, ne? A ove široke narodne mase, tako oni traže stabilizacionu frizuru, pol oni naprave u flezraju, onda beži u mokri doma da dovršiju, ne? Veli, kad dojde neki birokrat, odmah ga znam, zapiše kad bu došal i onda nakon godinu dana se javi da nema interesa. Veli, delegati su sad dolazili, svi su tražili sivi štih i češljanje po sivu, a mandatni funkcioneri svi hoćeju trajnu. Političari traže samo farbanje i lakiranje. Joj rekao, Micika, a kaj traži radnička klasa od frizure? Je veli, oni hoće s lijeve strane u razdeljak te ljubim, a da sa ovim viškom moraju slobodno raspolagati. Ja rekao, dok nam radnička klasa dojde do toga da slobodno raspolaže sa viškom, morali bumo nekome dobro sapunati glavu, a nekoga još išati do nule. Ali prosim, mi smo se skockali za novu godinu, frizura je i nije, more i ne mora biti, zabavimo se. Pitaju me, pitaju, oko moje, odgovora za sve koje.